akwa we man Nsem nketenkete dwumadie ni so say de ne me kan no say na me researcher ofi kolebu na ono de na asem bi obeka bia ya na ewu o say Ghana for ma ni wiase ma oba bia wo hwem bia eno fo ne mama me mema nunum na me de ma gie atu eji so yo ba eno fo no mama ye momunum why enyankopon body ma om nye de momunum ene ba betwa breast cancer is say say October na twam de ne so na second de na say ye omu ara ene edbesi ase ne awie no is say juma de o hyase no awie kura na say wan fam san ka kura nkeye enti na researcher wa hanum say na otwetwa mu no o cheche ekwan a ye fasoma ye nya breast cancer enuane a ye di ekwan ye fasoma cancer no eba na ene ye ba be say ye hu kwan a ye fasoma cancer ne ba dia na ene oba kire ye kwan ye be faso betumi asi ano because o can say preventable enti kwan betumi asi ano anase niema ase ye nya bi mpa ye betumi adi ama breast cancer no akofom anase nuane a ye di e be boa ye e ma ye nya bi enu hunti na ne masa tun sa frɛ me nua efabrafo gyan fifiri kolebu nene wa ba be ka me sa ofie ase me ne ba be hwehwe nkomo ni ahwe ensem we de ode be maye me nua efabrafo gyan fifiri wa kwa ba nsem kutin ye na otwetwam Ghana for ma ho dwiri o mo pa omani gi anase ho dwiri o mo se ni gi amro so ne areho jo esanse obi ono ma na niema a wo kire na onim entewie na se nani gi adane ni su enokre wo hwe yare a bebribe a ekunipa nipanya edi nipa kwa atitim dodo na ye nima ye nim ya na metaka nurse ni ba kratim nya breast cancer doctor timnya cancer unim de no wo ho na se de edi ba no unim a ebetuma ma wanya sa yare no na introduction wo kan se be me de no for de anyam de a anyam de ma no monte ase na mo wa ware na ye wo de a o omo ware na ye mo de a nya so tete kwanchen ho a eno won ka ho na wo kan ye ya bobo ne ma bi so wa ma breast cancer in fact in 13th August for baby research bi so ba out and na me san ma the African Journal published 20th March 1954 eke say there was no cancer case in Africa among Africans. Wow. But so obi a foreigner dia no wotimnya breast cancer nti omo ye nhwemu asamba ko osi so say diet dia nipa ye den edi metaka ohima wodi aduane gu nipa duama eye niam mienu na wunya se wunya yare na wunya hoden okay. But ye nyina ye kita mobile phone ye kita car ye koto petrol ye petrol papa but the duni nipa bedi akoni ye mu dia ye mfa ho ena ma ne cancer no wo hwe ne dodo pa efridie nipa di na no hwe nuane ye bobo so na na me de mienu bi bewie na fe kwanya oba bi nya breast cancer obetima fa so na anoa bras ana ase etima hye na me kese ye ka breast cancer eye unwanted tumor entini bia nipaduare no mpe na enam niema bia ye no eboa no a na baabia epe no apie afri ndi ze pie free o katrema ebetima kase cancer of the tank okay etimi pie free ebia o colon say cancer of the colon but ye come mad ye no de na say ko free breast friend breast cancer and cancer of the breast entini bia enya apie free nipaduam na eba etim se nipadua ni nyina se no fo no ne resource kra no se ya ntima gi se du ba bia ye kutwa wow na how etetema ekuma ede amane so ba oman mu sanse ne ka ne ko den na enkwada nyina eche wo mo na nanu ye maso yes cancer eche enkwada nyina na ye ka no wo manti no ba ku bia ne me beto aso na atiefo no ya hebibi say prevention is better than cure no ye ka no ohwe ba ku dem anima doctor ye ka say o kolebu oti ase o say 2010 kwa enkwada nko 1003 okay ena ye enya cancer ena 2016 equal 1005 we say every year bia it keeps increasing okay ene na odi asembe tu bia doctor na freno Sadid Rail ni dunu ye foreign name tie bia di ne nya na o kan asem bi say also in the whole country 2 centers ena treat breast cancer also Konfanochi ene Kolebu
the whole year ni nyina nipa 30 any etim treaty or say 300 patients can be catered for nipa omwaka there we leave them to their fate and na just say yare no ba ayasema ano ye den ntinka yetimi prevent ye ho dia ebeboa na ohima we will report back on the manim okasafa ose wi asim ha nyina ofa nsonsori a breast cancer yellow expire 7-day Adventist church and now said they continue to keep their culture. Adventist on say some bakwa omon fa apomdini agro any omodidie o michiri krantina michiri we michiri krantia menwe no where minim ye fa heaven ho but nipadua no so asase so wohia hoodne say wo de sun nyame na ohima ade bakwa ma nya cancer ano ye den kakra e ma na mo wontem oba wontem a oye potential to breast cancer emfa wono nim de me kese hormones mienu na wo mu nipaduam bakwa ye estrogen and progesterone. Estrogen ye bra oba na siso a e prepare no for ne ba bi be fufu ni ade no until that time na my body is so sensitive and hard that time na we hear that estrogen more unya bu nsa ese every one progesterone no ba but enam se watna sia cha won ye no na estrogen level no e very high enti wo hwa ma omotanya breast cancer ba ko e bia na wa woda ana owo ba ko no wo ye no so emu atwe enti bon se oba wasiso obunu nsa at the age of 13 ebesi 45 onwoda e abnormal nyesa na system no epe because any nyamisi bo nipadua no party bia won function no fu asisi wo 30 years akwada bia no no emfa so be na wo so so what you say and then man now make us a breast cancer breastfeed nankasa enkwada no and also bo lower breast cancer that's what be 35 years 30 years akwada bia no for that enya de pa ye ka pom dina sem fakutoshi no to nchan fanjire mu to nchan say ye ken nipadua no de ohia na Jazeera eba Ghana omni anas 2015 17 December also we investigated why breast cancer is such a deadly disease for women in West Africa. The West Africa as a breast cancer no kwana mano ekoso o so mano kaseti e oyima o kan semba kunsi supen o se one time na sa yare we your friend sikafo yare ene de ahiafo nyina nya bi one aden o se traditional lifestyle believed to be the factors to be blamed. Traditional lifestyle na your Ghana won so obanya 22 years na ed na ma ware Momo ko university ko nursing training we de obeye director de obeye hwan de on na chere age ya ode be ware and the biggest mistake every woman will do is to determine when you get married oba enyo no determine ware mema na determine ware and you can say major factor pa ba ko a ema manya breast cancer a lifestyle to be blamed uko school ko university ko de we onipadua na da so onipadua and the identity oba wo 22 20 nka oba normal except by the age of 21 first born so what person wo ye de tenase ya by the age of 22 first born 23 24 ko by 35 year na wo wie afa ne school money sika bia nso modinti 35 years o se me ye masters o wie pe o se me ko ye PhD ya obeye baru wie na breast cancer fawa mfa so be na wo so nti there is that omoto aso no obeka se bia wa what you say or the twice I say you or say specially say that combination of richer diets Jazeera na kasa no ebe kasa about Africa Ghana kan bo say combination of richer diets aduane aya rich chibom na maya no ko mu fridge ma soche na wache ya esite aduane a ekunipa esi hwa efepa eyakono eni ya soche kama ena kwa maya ena monidi eni nsichire richer diets bakunu no say smaller families na ya wunsia nwotwe eba ne sen ena na de obi a limit ma wo mienu pe we say won say first no na ahotre no ne nyasete de na wiasete ne niema mu ye kakra
But say na ni pa ba ko kura untumi ahema otue ukuda nkura nsia betima hwe omo untumi se bia se me ba ukita nkura nsia untumi hwe depend on say dem pesa me de me nkwala edru eye nipa no aya ba no we don't live within our means I don't condition number no me more example director obi a director or your accountant or the number call expensive school who so your people teacher who your gardener who your cleaner or say one na me dem ba be ko school e bia na wakati aso single room e wo choko anache me ho choko also so betna opesot na East Legon it is sad na we don't live within what we get and am youth baby ho chede yen now no would you birthday my coming control me receive choko ubedi yen so wama and because East Legon dey pizza and here we live within our means ahimati or see smaller families delayed childbearing ba ku na tie fidie na chiwo no otewo oka brofa kese brofa kese o de mman nka na ni on fa na brofo no hunu na but the so ni mu a Richard diet ba ku no nti oka delay in childbirth no say senka niema we ya na o de to so reduced breastfeeding okay and then maya no wa me pesa me no for bayemre enti me ma me ba no se me ba no ma me no for bayemre on te so omuka na se emema no e ho no de sometimes na me blame mu because oba wo ba ku mienu miensen ya akora iba ba no mi eno fo ebe tigupe na fe onam no so so ye sisi ho se odi me ma chi breast cancer na benya sa na nyame boy se ye kwa ebe se ya ba no fo de we na ebegu okay yate ye fa se wadi be ma chi ani nti wa ma wo ba no no fo no sisi wo hyem unya breast cancer be ma no be dan tama unya breast cancer ndi ogukuro kwa aboto no be se ya ba unya breast cancer na obedwane agya obekọ na yare no so be fia adeka ani ahokyere na eba na woto aso o say reduced breastfeeding and na yema nkwada no 2 years yema omonom 6 months sa na doctor na sia kan yaka nyina no de she brazier fabo brazier na tam no be so Al Jazeera report na make no tie o say the contraceptive pills increases your risk of breast cancer your contraceptive family planning no na ma no it increases the breast cancer. Nasa so bi hwe na so no family planning nura. Onye no ho no. We so we so nya breast cancer. Makasa criteria na me de be ware no. Upa ye bishop ire. Oba na se one contraceptive da. We ye disqualified because okos be fam ohima e ho sonsanso no ebeba. Ebeba. Indi music kakra me de be ware na afeni me de kosa yare. Enu ntra criteria no ka ho no bi no. Okay. What I say? And na to aso say one or see food. What's our can diet? After saturated fat, milk. Okay. At rate and again and the milk. As an animal, because we are more yummy boya. Upon general ponchino. Ewa, upon chen. The young one ponchino on no for. Nampianum, Nampiano Fusu. Nipampe and no wonderful. Nipampe. And I'm catching man. A man, woman, man, no. Ya cry a no be near say we shall near background and so the nedia to and watch man and so man. So I know musu. Musu. So see and to say beman or beman or ban for it gives you some special stimulation be my hotel. Is a bema son for an hour. Thank you. Now a baby nya certain cano. No, be so to what 35 years or 75 be manda. Me ngoda be man so not the whole life. No shaking no. I'm taking care of my body. Ghana for me kwa kwaja enkrato maboa for no mabana na me ba research or so ba be kire nnuane a ebeboa yen na se wudi a obetumi ema wunya breast cancer ni bia na se wanya bi mpa ebetumi esi ano kwan e de ama yen na mewie a mebie me homa no na afro adwencha na wasebisa enso be fia say me WhatsApp number ni 0266555227 0266555227 ushe mi makeup ya na elegance omo Wesley no me makeup ma me tiri fe every hair center enyi papa kasa ko na omunye bi ma na so kokoje wa ho fe mi twa ho abasese ya
man nsem nketenkete dwumadie so ai said am kan say enche mebie me homa no afre breast cancer ho komo na igusu aye twetwe no me ne researcher ifabafo jamfi researcher papa ga na ade ye ni su bi oni size because na sem obeka bia no edam trodo because ansa na me ohima de no be fie ha no na de obeka no chese wa ye hu se ne oka no onyina so ai onkasa keke ntimpena sempa ifabafo jamfi ohima breast cancer will kill. Yes. Okay. Saudi pharmacology. Ba control was say mami quote straight. Journal of Saudi Pharmacology. 2016 May 5th. Nipa na otwere na yefno Mohammed Akil Ashrif. Okay. Tell okay you also one flax seeds. To say flax seeds here. Our family is a rare quine mano. And near prevent cancer back on why? Nutrient now, never bread, no idea one panel. It is found. Okay. Our flaxseed. Okay. And it's a really nipped pa. Nipped flaxseed pa, and then our hibio, Ira. It's a rare quine. Rare quine. So I'm on a sunny man. Enjoy the world stroke day. Okay. Aduane ba ko hia pae pumpkin. What I say pumpkin and the flax seeds and so boama obi wo breast cancer it comes down. Ani ba ko na ometi okabi wo ha sose ya ta fe aligun tugui and ye make kotu a chire mama e ya aduaba nko hema nipa bi a wote asase so anye danya busumi kura se ope ba ko di aligun tugui ba ko busumi bi atindi ba ko a prevent a lot. Okay. Now, baby, I go to no straight. Every Catholic University of Korea, Catholic University of Korea, and I hear research about Aligun to go. Oba Ghana ha nkoko ne daso. E hata ntade wo so. Meboa. Ni pampe. Tie. Okay. Ose gwa. When the daso no. And only Aligun to video. Okay. Yeah, abron for friend apre. Okay. Na yamane na so ma yentie die wom hwa de. Onwo na ba no. Ai ne dua no tie. Also, a study published in the Journal of Natural Products following a recent study conducted at Catholic University of Korea. I say, Aligun kills cancer cells 10 times of chemotherapy. Wow. So, being a cancer, you want mompania, you don't move far, radiation no more. And it destroys all the cells in the body. Okay. And sana in nature, say, cancer na free man. Na cells na nkasa so acha se e build ba na Catholic University of Korea ka say sa aduaba ye beto skin so no apre no Aligun to no sa wo hwe ni nutrient esa yare a esa 10,000 times of chemotherapy aduaba yo enti obi bisa se de wutimi twetwe na haba no na wono so bi wo breast cancer prostate cancer on sha se no. And then I have by Nina. Ono a ensuo no eba ho na anom se onya biso a na ba no so oni. Okay. Enti bo tete ni na e season bia ba na yedi. Ohema be ka no kra me nka the last time to obi di because ye nim enu ntina di kanfo no enim yare a ye frɛ no breast cancer Aligun tiguin aba eka ho bi. Ni atoso bi o ye anka. And then anka. Orange. Yeah, orange. Yeah, anka ya di eyafo. Endi wa hwe ya obekese o na sanka de ya orange anka eno so boama breast cancer every nipa so regular consumption. Okay. Me oyema anti mase 2 days na me ni anka da anka prevent breast cancer so oba bi anya breast cancer na otanu mankasa e ma so ti spread na anka ebeko no e so ti ni etoso bi o lemon. Okay. Yanga say nim lemon. Lemon. Ye twisire ba. Yanga say yifi. Say yare so be ni peduoma yifi. Enti lemon so ka ho cure cancer. Wotim twetwa na haban no. Wadi awie ne ho na wayam no sa na de su afra na yeti na wonom. Lemon. Mema omonya prostate cancer. Omo se num bi. Anka sanka nipa wunya cancer. Me every 2 days me di me no nopa. Me na nwumire. Side effect ewo homa mema no say kakra bi na ya mema na sore. Enso ya de pa. It reduces hypertension. Okay. Anka o
Ghana for me number now with me a friend no maybe be my home na no 0302 211 698 and as a 99 0302 211 69899 e wo TV ni so betumi afre na do adwentre ane wasem bisa e de aba yemre ne content to friend patron no adwom ofidie na maye na me disturb e ha. Thank you. Meka lemon, makanka. Yeah. Ana maka going to be ana maka flaxseeds. Yes. Ohima exercise nya adwuma man fifrenti yen awia e reduce cancer. Okay. And then awia e kan Africa awia. Free anopa no ngotwe copim 11 ofa wiam kakra eye. Okay. And the Ghana how ko bia cancer ni e sirem. Unsa awia bopa. And then just say kotna wiam say wia but at least a day activities. Obisi air condition. Ofri wa fi okotna mu wo easily gone air condition wo. Osi sa ndi bo say throughout life no onya kwanya exercise nantie. Hello Kwajo. Hello. Kwajo free fa. Mwasi. Fa. Mwasi. Okay, Kwajo waju nsha na wase misa ne sen. Me de ma gin che ni se anka no nka wase nka ye din sen. E wase e den? Nka wase sen. Ye din ne sen. Okay. Oh, me ka say ali anya ye de bia to mienu di. To mienu bia mienu a anase ono wo se odin mienu anopa mienu anwumre. Nka wase ma ye di manem bro 5 on. Debbie. Too much of everything. Too much of everything is. Say ya I can say a bad. So you must take it. Okay. Hello, Akwesi. Good evening, ma. Good evening, Akwesi. Frame fa. Okay, me frame Obrogo Weja. Okay, Nsem nketenkete so no wabe. Waju ncha no ase misa. So program we me tashe na na de me niaji papa. That's it. Mama, we de ya yiro no ukaso no mo nufu a. Amompene. But addition ya mama hu say ye di hu agran visa cancer no emba. It ya ba ni den. It we de afuto we de mepa ochopa sanka by ambassador to breast cancer. Na ka boy mema no. Me manage ho. Na so mama onta mama no. Okay. Ya so on ben fi adwuma e. O ye ya friend say. Your friend of fear. Me fear me sro no fo ne de mema ne de o. Me sro ya jeje mma no why no me sro Akwesi dia. Akwesi ya no. Hello Rejoice. Hello Rejoice. Madam. Rejoice free enumere. I'm not a baby. Maybe any phone to send you. Okay. Me oh me call system mama ka me say manya suma kosa. Okay. Me anka anya mama. Nti me bi say no e wo ma na obetima no ma na chede. Okay. Researcher be you are no why na nyanka ne kwanso no kan ne ma bebre ho kan ye. Nti obe you are no why. Hello me fa nana. Hello Nana. Yes. Hello Nana. Nana free fa. Good evening. Good evening Nana. Yamisha with my palm on your. Me no sure also. Yeah. Paso me is the orange na me ya. Is there no sound no meeting. It can be the money orange. Yeah. Okay, Nana, me kwa me researcher number betu jwa now de wa friend no why? All right, number 2. Okay. If I were for yen to ankomo. Me da se anka aduane bia nipa bia wo de odia enye ma ne nipa dua. Nti aduane a wodim se enye ma no wagyan. Okay. Ni okes enye no krese osa. Anka ha no. In fact, anka kwatimi sa osa. Na mmom ebia wudi a unya reaction dia no wagyan. Enne nche se osa ni ntira. Okay. Yeah, they better ho na what you know. Yeah, do number betu jwa no wa frɛ no wa gentry mu. Me da se fresh tomatoes. Okay. I want to make a tin tomatoes. Chemical na yemuma. Enti dia ye de be replace be boy ni padua no. E fresh tomatoes. Okay. Lycopene na ewo tomatoes e ma na yakokɔ no is good for breast cancer. Okay. Nti obi wo breast cancer ana prostate a ono so wo di fresh tomatoes a e be boa no otwitwa na wo di ye ni nua ne opoto ne animako. Ene so boa. Okay. E ma breast cancer e ko fam. E na yan kasa ye wo. E wo. Nti ye onse niema na e ma yare no ba no. The same niema na so ye wo dia e ma cancer e ko fam. Ba ko ne e wo. Nti ubegya asikyire dia na ba ko fa de e wo. Ye can red meat. Ye ja red meat wie brebe no na ye kwakofa fish.
nsisawa ewo ho sa na hu se good ewo ho sa na eye common no eboa ma oil na namu no in fact eboa ma cancer kofem eboa e ma cancer ekofem ena oil cooking oil bebrebe na ebedwa so ya chidodo mama yenjai acheche anu di opedi anka adongo na ye na Nsem koche sara adongo otidi ade ane ajane we di atwa obobo na ehuni se aduane we di atwam hanam ya nsisu ya o ne cancer se one day be na birthday ba ko nanka ba ko afama enyehu ba ene ya wiri da bia every day almost ndi ebejai na ya we fish. Okay. Researcher we dey always say yam ready nti for final words edema Ghana formal shows baby obi oh bibi nti na time no say number no be pa my number ni is 020 419 okay 0000 020 419 0000 cancer na dose ne yati yemfa na yantwe ye ho ne de ye beboye no na be ma cancer ano abrase e wo man Ghana. Researcher if aba fu jamfi ofi kolebu ana Ghana Medical School yes na oba ni metotwe nkomo no na ene yemre no etia kakra na saa asem we wo say yesan pemre ne yesan age nchemu ni bio because me anga said dem akoma so pa enti no ne number no de 2 John 020419 0000 020 419 0000 and as a me ohima betumi afrɛ me 0266 555 227 na senchemu bi wo no mo a ai me ne bedin sa wo so na yenso ya bo juma de omo maso asem ye de bro ye Joy Industries omo me Joy Diabetes Joy Trade Ginger Joy Lime Cordia Joy Ointment and Soap and KNG Herba omnom the time about Mr. Abedja so in A2 malaria sepapa and my champion divine clinic omo se bra na beje oba na oba esu wo hwe miti na hair center or East Legon or ANC shopping mall ni so e ho na omo ewa omo si ye miti maame Elegance House of Beauty or West Legon ono so na ye makeup e de maame so person ko wedding ni bibia fa ho na obeye e de ama me am tena fidie hu anasem ji madwa wo dwumadie isum di de ohima afia mansa obetumi follow me e wo Instagram ohima afia mansa ai na oni mi ahwehwe nkomo me WhatsApp number ne no anam di tu dwa no Facebook nso ohima afia mansa o hwe me ho no mo a obehu me na otwetwam kwese de twam na me birthday hey Adom for Ghana for mo kire odo papa me do bi bia ase mo a mo kire me odo mo a mo frɛ me we hye me wo a wan frɛ me emre bi kra na wo ne me number me do bi bia ase some boy ma me di birthday fe wo a refi yes one next time I akai 29th October na jumedie no na say aha na adu besim di do hima efiama so hima ba ko pem Adom dum ye na se ye nwu ne etin koma that's ne message ya makram